Ka Muay Thai Association of Meghalaya MTAM haka artarik ujemang arhajar arpulai kala pentip bagi sangut kirangelek ka jang ka jela kin mi khmat ya ke India kin thup ya arngut kin nongerap syakarin san ya kop ka banlong ha Bangkok Thailand ka ban sedang naduk ka sautarik bat kan kut haduk ka khatlai tarik ujemang arhajar arpulai. Kini kisangut kentup ya arngut ke official kilong usamla lapenchai simle under 23 sabupra kilo upen nebor milim ngap elite sabupra kilo Wedelbert Rindong Sngi elite prapusan kilo bat uskem bor lang marwen elite sanphuwe kilo kat bakiwe ki arngut ki banyerap yaki kilong Angeles Sun bat upen suk lang sumer ki banet kum ki judge bat referee. Kini kisaungut kin airing haka seniors men and women IFMA World Championship of Muay Thai ki banyakun bat kiway bat kiri jong ka perthai. Uba A Sun, President ke MTAM, habukren shikila pathai kubor ulapen pau ba ke MTAM kan pintikana ba ki rangile akai ke Meghalaya kin la ban ne akai bha ban yok kur takma na kabenta kari ba ke jella rukum jo. Da ka jinkmen ngipen bana bikini kisaungut kinongile akai kin mi khmat ya ke India haka seniors men and women IFMA World Championship Muay Thai kaban sedang naduk ka sautarik bat kan kut haduk ka khatlai tarik ujemang arjar arpulai ha Bangkok Thailand. Ulay thuru bayakini kinongile akai legit lingba ka National Muay Thai Championship kablalong ha Shri Ramati Coach ti Rua Power Indo Stadium Dewas Madhya Pradesh kablalong ha ka khatnrew tarik bat kut ha ka arpo tarik ujelew arjar arpo ar. Ulay thuru baka jingsep na kabenta ka jinglet yakun jangki sha Thailand kan kot shaka R.Hinriphuay lak tingka baro. Kumta habaya day bat kani ke MTAM kalapha ya kashithi shaka Director of Sports and Youth Affairs Shillong baka nirap pisalem na kabenta kani ka jinglet jong kini kinriungut. Ha kani ka jingyalang bat kilat pathai kubor ladon lang ru uba RM Rani u General Secretary ke MTAM bat kiwe. Meghalaya isuan bertip yang sahise marhati lihi tayo beladab suara milik jengawan ban isu mental dan Terus yang aku beli kalau ni kecil sebentar jauh Muay Thai Association of Meghalaya. Tinggal nanti kat men and women IFMA World Championship jauh Muay Thai. Kamelong Bangkok Thailand ada South Trip ada Halai Trip. Mentau senang aku Thailand acara ulah 3 atlet kilong kumne. Kiwele nampak ke armature Lapunchai Simle under 23 48 kg kategori. Skember lang Marway Sanphuwe kiji nata ngidan hune elai penek bor melimngap above 23 years 48 kg edelban jarak lang rendong sini prapusan kiji tinghangi dan referee mangaba anjinusul bari presiden nangka unsur laksumer dan reina kalian juga association laila bala manya ha kalian ka application dan yang kata financial assistant ha kubede bat ka sport dari hipor bangkot namanya option ru la ngila muslim mamabat national la man ha hipor ke nadu hipor kham shwa te kalong bangla yo ban pha director nadu khandai tarik braiman arko ulai bangla yo pat bani pendu yo sport mista ha ka kharoi tarik ni bunai arko ulai dan mereka total juga sponsor nak kalian ke government jungi nak kalian ke association jungi nak taban lek balik bewan dan kam mesti profit kalau kuat ralak sapu arajar aspa dengan layo ya ka sanction ngelayo yang sanction banyak bisa reaksi nak kalian government kelahiran ini saulap sangko aja dan mereka kalian ke association bulan mengipat dia kalau nak kalian ke association nomor nak kalian ke sports nak boleh ikut, syahoi ikut, kamtam ikut jangan ni jelam jangan government. Hakini ki senam ki ladam, nilayo kan ikila jiram, bar kamtam bentaru, nilayo ikila jiram kalau ada lontang sini, masih tengku regla day, alat play alat penting, ya ki konsumai ini begini yo, masih bentar, hak mereka World Championship. Dan kalian cuma tunggu presiden lah haju upor tunggu, nongkai coach yang kru te masin syak dengan selection dalam ke nasional belum apa Madhya Pradesh nasional te masin dan ini selection ini cinta sebuah World Championship kembali benar-benar dan agar yang ini nak Tristom hero kumpul
Wan ayu training mana iklan ya di kena na di marah ya katong ikerman ini kesir yang bahagia kerku lagi rentak mulai matrai bring semua ini yang marah ya katong kumba Malaysia ilayo di bronze abangi late cinta po di senior bagi youth yora atli lightly gimedal bosulba napo India dari tampo megale yang yo suba matrai kani kesir belum tahu increment ba yora ina ta kabrom jon jela ba kari mushan napo India na United Muay Thai Association India United Muay Thai Association India kan belum ya ka national kan belum hapo Chinai na do Andre do iPhone 3 naime ta belum hapo SR College hapo Chinai University. Teng kerman nanti bidon ikna kumba live sabut ngilap terkret hadir midat ya kaneka state dan ayah kaneka third state Muay Thai Championship di mana promotion anda yang po nihu itu bersah select beli gold medalist kemudian di pensimata nadu kisah junior senior kentai bersentra dari kani mulai bersama dengan training di kerman berupa yang rakyat yang katong yang berumkan yang setiap berkunjung berkoi. Yang berteng dengan orang memang saat seposnya, kecil kerja cuma sopan state, pakai bahaya, di praktis bahaya keluar dari praktis ini, mid step scheme itu, nak kalian cuma kayak bagi hab praktis bahasa kalau bagi hab im cemat bahwa mentar ketika Muay Thai kena itu dah Olimpik mentar ayo live po channel po Olimpik kita putri try ba kilo apa kita lamun ala Olimpik di yang kena ban ini cepat kam biang ini hobi man pois thong itu pois Olimpik bentar lah kan senam le se pila wan yelek kai kan ka Muay Thai kalau wan kai Muay Thai tangan 100% license ya penting pila job lalu bahan lain balik sisir bicara kue ya klaim job lah ada orang yo orang sedang mata sedang bahan yo Bat compare bat kiwe ki country ki bangi participate stay in market country lapun masih 120 plus ki country ki shawan participate the kiwe ki country ki long ki ba na po Europe ki bubun ki bakam tibet na marba ki chin train ki ru ki la compare ki coach ki la kham bon ki bayar apa yo kawai do ka infrastruktur ka equipment para khaki ba kiran kam klayo ban andre yang ide isu ban sa ya po hi ya hapan la kai belum mana ya hapan la kai mo hamaran itu coba berketan ni kerman ni bakal sokal kan jarap mai kecil ini kalian support kalau ba mau nak ba ketika Muay Thai itu dah Olimpik tapi Muay baru beliau bagi persen yang kedua lah participate dalam Olimpik walaupun sini beri dalam beliau dan kalau aku belum tahu mau aku sudah acau perang sampai ke pada qualify kan acau perang Los Angeles dan nilai nanti karena kermen mau maka sokaru dan kanyarap dan kami kenapa aku buka sokal mikal kermen ba nunu na po kasi buat 3% ya ke Olimpik mo makin kuat punya medal yang try kesukala ni kamu try ke enam tajam